tao ron. Oo, daming tao.
Mga my friend, mga unta. Ikaduhang kaon. Atod man gina akong try padi. Man gid mo tindog ni ay ahak bapod ni ay. Wait. Yan. Pansit. Wala, nasaan yung tissue? Nawala ang tissue. Ayan. Mga unta. Ayan, pansit. Tsaka chicken wing. Pangalawang bisis na to. Pangalawang bisis kain. Don't lie down. I'm watching TV and I'll lie down. I'm down. Joseph! Gusto mo sumali? Parang pinakain niya. Ayan. Ang sarap. It's okay. Chicken wings. If it comes with that, oh, it's more flavor. Right? She goes, ay, Kiki. Ay. I need more flavor. Huh? I can't sit like that. Ayun, hindi ako tatayo if I sound like... Ayaw kasi tumayo tripod ko. Bale. Meditative. Ayan. Kamusta po? Magandang hapon po. Para nalilimos. Ito yung palimos. Ama, papuan.